ke buile le wena ka re thapelo ke ntho e kgolo haholo ka re thapelo e le meloko e bile thapelo a e tsebe le lebitla motsotsong ona o ka kgona ho mpona ho marangrang ra tsamaya mmoho le wena a ko ntumelle hle gore ka jeno ha ke qala lenaneo lena la hao leo le ratang haholo lenaneo le buang ditaba jwalo ka di le jwalo lenaneo le behang nnete pepeneding ka dilemo thapelo ha e tsebe lebitla ha e shwe thapelo hobane ke tseba hore thapelo e feta le dilemo hobane ke tseba hore thapelo e phela lo feta lefatshe e re motsotsong ona he ka nako ena ke tle ke bue thotse etsahalang metseng ya rona so e bile kae bothata bo bile kae ke tlo fa sebaka momamedi gore tlo ntitsetse nomorong ya 089 110 1111 ke tla o fa sebaka ya tla nako ya hao ke ne ke batla hape ho WhatsApp ya Lesedi FM e re pele ke qale ka tsela ena moruti wa ka Brigadier dumela ntate ntate matsatsing ana le ile la sebetsana le taba tse o tlampelo tse amang bana di be di ame le rona banna be di ame le bomma bona ntate wa ka a komphedinyewe tse tharo tse udimo tse o le ile la sebetsana le tsona tse buang ka bophelo ba motho ntate Motaung ke le boha e tse ka match na go nye ngwana ke mo tse robong ka mane ka bosadelo a ile nganyamela ka mora ba se sa se potlakele ke motho ya neng a se a tshwere ke setšhaba ka mo ya hlalosang le yana nga utlwana le mmeangwa le ba ke mo ba ile ba fumana le sedinyana leo ha le makgatheng a o tsamaya ka tsa o hlokahala hore ngwana ena o mo lahletse nokeng ka hona ka mo ka go sena ka morana tse telele ba se ka se fumana o fitela e ba le motho ya setang nokeng ya Maine ka la pedi sedinyana ya bone ya ba bona stoko sena ka madina le karolwana tse di tsa teng di le siyo jalo ka hloho ni ngwana ena o sa ile ke la boya batho le le tsoro tla pata mohlomong be ngwana ena o ka jena ke ngwana di le motse robong o lahletse ke bophelo matsong a ntate ka tsela yona yo hlabosang ka yona le pele mapone sa ka mokwalla ka ile re tshaba sisi ngetse molao matsong wa bobedi bophelo ba haebile wa bobedi ke tsala ya bobedi ntate Motaung ke etsa etseng hona ka botshabelo section ya R ke mo le teng ho bile le ntate ya kwalla mme le ngwana ka thu ya ba tshisa mokhukhu ka morao ba tshaba se kgona ho ntsha mme ka mo a ya sepetlele ba madele ya lahlela ke bophelo sepetlele le ngwana la hlotse bophelo ene tsore le bona ba tla pato mafelo ana ke tsalo tse tseng hape ka lebaka la ntate ya neng a le ka lehlono maponesa la motswara o ntse a tsamaya lekgotleng la dinyewe ana ka moo ka botshabelo ke tsala o qetela ntate Motaung ke etsa etseng ka mane ka Namibia mo ntate le motse 50 a metso e robedi eo ha jwale re nang le menyenyetsi ya lesedinyana le reng mosebetsi ana o sebetsa ke bishop ya engwe ya kereke 5 e utlwalang na le dikamano tsa lerato le yona santsane tla netefatso dikamano tseo tsa bona mme a monkela ntlong la Namibia mo ile nga fitla ha ba le kwaketsana pakeng tsa bona ho ya ka lesedinyana tsa rena le lona a ba mo thunya ntate le yena la fona ka utlwa la kulo hloho mo bona la bophelo bo ile le bona ba le babedi ke tsalo tsena tse tharo tse re buang ka tsona ntate Motaung tse ilentsa etsa o seng hona ntse ke hlopha le sedinyana lena motho mahlo a ile ya o kgemetse kgaola di tshelela temana bo tshebela Jehova ke la ena ho bana a itse motho le pele ha ya bantsho ke bo madima bo bo holo re go fishing bo bokana tlasa motho yana le beletso ra sireletse motho amen ntate moruti pele a hae ba ntsho a belaela hore ho baneng a entse motho a belaela monga le hodimo
a belaela monga le hodimo a belaela ya kalletse maru a re hobaneng ke entse motho me pelo ya hae ya bantsho a se nna ke moprekadiri ha o shebana kono jwale metsotso ke robedi le sekoto ka hantle fela pele ho ra leshome le nnaneo ke makgulong a matala ka jeno mo ke tsamanteng motho motle ke mathatuteng tse tshileng ke mathatuteng tsena le dipikiri ke mathatuteng mollo ka fetsa empa re tlameha ho lokisa ntho tse ka reng tse re batho di tlameha hore di loke ke ya mabenkeleng ke joine PPC Show Rewards ke putsa nako le nako ha ke reka PPC cement ke bogabadi bo ka ha ke soka kutlwa ka taba futa e sebetsa au ha bonolo a holo fela wena reka mokotla wa PPC cement ingodise ho ppc.africa nka se nepe sa rasiti ya hao ebe so re kitching uka tšhelete ka mokotleng wa hao monna dikile bo banna batla PPC ka lebitso iphumanele poelo ya tšhelete ka PPC Show Rewards sena se qala ho etsala ka rona industry ena ingodise ho ppc.africa ka jeno PPC together we are stronger. itse Samsung nkopa hore ke ntshe phone nyana tse sa tsebisahale hello mme hey lona bothata ke taba ya hore o ya o seba monna ha o ya o seba basadi ha o bathong oh jo mosadi yona o tlo shapa wena jo ke taba tse bohloko re tla ke re tshware re tla ba letsatsi la yona tsatsi le leng o tlongwanetso le tanke mme wa ka mo mamedi khotso ke teng ngwana mme mosadi wa o lelekisa ka thipa mosadi wa o sa le menyane o ska ipolela lebitso mosadi o tshwarela thipa mamela mosadi wa le dula le lwana le yena o mo fereile jwang motho wa thipa monna jwale o tshi o escorta mosadi ya tswang ka wana itsamayele tshwara hanyane e tshware jwalo ntate wa ka ke lokela ho ya mabenkeleng gape ke tlang ka dinomoro tsa hao e tshwara jwalo ke kopa o ska lahla mohala mo mamedi ke tshwara mona ke kopa tshwarelo haholo e rekeng ke ditaba ke tsena hona le company e rekileng kwano mona ya MBC General Trading and Projects
Majesa mbisi ba rekile kwano ba rekisa di laptop di computer di hard drives di cartridge le tse ding tse ngata tsa technology jwalo ka bo Wi-Fi retention ore ba kenya di camera le internet matlong dikolong he ba sebetsa batho ba dipetlele mabenkeleng jwalo o re fumana qwaqwa sitsing ha o ba batla ya sitsing mane qwaqwa shop number 26 Absa building kapa o letsetse Thabang dinomoro tsa Thabang ke tsena ha o hloka tsohle tsena tseo ba di etsang ke 068 58 41 542 nomoro nngwe ke ena hle ya office 058 9132 engwe hape nomoro ke ena ingole 078 591 3008 le ha o batla o bula kgwebo ya di computer kapa ya di laptop ikopanye le bona bana le tsebo bana ba Majesa bana le tsebo technology ha o batla eng ya technology ikopanye le bona re ke etse tjena hey hello ke nomoro tsa ka pinyana mpitsetse tsona ke a di ngola Bukai? Thank you, network. Ntate waka jwale ha o mo latela jwalo o mo escorta aya mo anteng ka 1 o'clock bosiu ile mosadi wa hao o no bona mo jwang o na le bana le ena ha ke na ba re ntong ke ka tsitseng ke ngadile ha ke sana ka khutela mo hape o ntong ha ka ne le khotho ha re wana tlo ka sela bosiu a tlo ka ya kala sela ka ra bohlano e ba khotho ke ntong ke tsa ke sa mo senteng ha o ka hlasela message wa call ka wa WhatsApp mo re fela nka di ko ba botsa fuji ke ntong kae ke motho wa ka yena Utolo funa ka tlamolla le ka mo rota o 51 di la fela le ntse ke mo tshwantshe go fumana jwale mpolelle khotho ye e kenang ka 1 o'clock high court ena a ibutsing o etsa o tloa ka 1 ya mesong fela 5 o seng fela 5 o seng ene ke tshwanetse jwang ka pa jwang ke hlape ke mo sebetsing le ke hona mo sebetsing tlo tao ka be se mo sebetsing ka le ke wala teng ha ke le ntlo ke tswa ntlo ha ke tlo ka bala le se ipinang kwa ke go bala ke go mo sugo fela jwale moshaneso ka nako tsane tsa o tshela noka ya Jordani noka ya Jordani ha e tshelo ha hona mo noka mona o fitlang o sesa nokeng ya Jordani ho ha le ntlo go se sugo ha o noka ya Jordani ho hang le letho ntlo mo ngwe tswa ena batla ha ele nna teng ha e sebetse ntlo wa qetela o tswile ke tswile mo tang la sa ba khutla ka bohlolo mo jwale nako ya tlang wena ka thipa ha o bo motshware o enke o na re wa o hlaba ntlo ya thipa ya di wa ka hlaba wana ona o khotla o be dinola tsa mpona e ka ba go no hlaba wa le tshedi ha a o beletsa ke phamisa mahlo tshimo tso thipa botle ba go re tswa le ka go go le tsapitseng ka yona ka ke mo lahlela go bona go tswa thipa e tshware mo ntate wa ka phephi e tshware ke kopa o tlomamele ke tlo kenya ntate Maine hona jwale a tla bue fela o buile nthwe ngwa re hona jwale o tswile hore o mpo o qetele so mo ntshitse kotsi ba o no mo hlola ka matla a skis ka hore o ile wa phela bophelo bo jwalo hona jwale qala bophelo bo botjha jwalo ka hore o sontse o bo qadile mme modimo a etse hore o fumane motho ye mong he jwalo ka hore o bona hore o mpo o tloe mono a o fe motho ya na le nkgotso ya na le nkutlwisiso phephi ngwana mme a skis ai la bona lerato
wa bona gore le ratong o thata jwa wa bona gore o thata jwa 1 o'clock ntate gore ne ile khotho hae ine ba high court ka 1 o ya tsoswa o seng o ya mtsebetsing kana go eo ntho tsa marato wa bona gore ka malapeng a mang o phelwa thata jwa ntho tsa marato ba re motho o ya kena ka mona le yena o batla gore a jole a be le motho a itseng ka mona a tsela ya hae ke tsela e thata e re ke la tate Maine mofukeng Hi, poka. Hi. Poka, man. Yeah? Hi. Ha, Maine. Hallelujah. Hathola pele lenaneo lena re ba le tsekamelo e kana Ai antle o itse o ka metsa bomme le bontate amen empa re fumana bongata ile bona bana le seboko hey ne ke bona khapatseho lenaneo lena ai e tlang o kgapatsehela ntate Motaung metsotso ha ile 30 ka morao hora ya 14 le mong ha ditaba di tla ba di re monna bu hai obane ke sona spill over kapa yona khapatseho e ke bona hallelujah ntate Motaung kutlile monna la o sengona Maine monna yo a itsibula ka ena moruti wa ka o dimo mohlangane ya bopa motho jo o dimo re ha re motho amen ka se tshwantsho sa rona le ka o tshwana ha rona amen a busedi hlapi tsa lewatle le tse rurang tsa mahodimo amen di mo etsa motho ka se tshwantsho sa ona modimo o mo etsa ile motona le motshehadi ntate Motaung o se na ka jeno ka hara lerato re kene ka hara lenyalo ntho e nthabisitse mamamedi ba letsitseng ba ka hara lenyalo jalo ho hlokahala hore re hate butle bile re iketshile re loka bisise ditaba hantle hore ha tloka ntate Motaung ho botswana momamedi ore ke mo eseditse tsohle ka baka mo isa dikolong ka jalo sa kgola dikete tse robedi empa neng ke yo jale kgalefaleleng ho nna sita o taba ntate Motaung wa nsutuletsa lenaneong lena wa nsutuletsa ore momamedi wa bobedi le ena ke mo etseditse tsohle empa ke mo ka jenong lena o nketsa Maine bua ke sabile ke nahana hore ke etse kgetho amen ka nahana mohlomong dintho di tla fetoha ntate Motaung ke kopa ke re utlwa ba kosamania ba kene mme haeba ke ne ke tshwanetse ho seng ha ka jenong lena eba ntate Motaung
ntate Motaung ha ba se tulong e le nngwe bua empa ba na le bothata H bo tshwanang kakata ntate Motaung wa bararohanya mo ke seboko ke sesedi ka tlung yo tšhelete wa e nka e hahantlo gago ha so jalo monna ena gore ya ba seboko se kenang ka hara lešaka yo ntate Motaung se popona lešaka o nana lešaka le eme ate ga moya o tla wa fitlha lešaka le tlawa o so jalo monna ena gore bua nnete a ke tsebe gore na ile gae yo ke tulela mokhukhu o molemo hey o dula ka tlhoko go na le o dula ka hara ntlo e kgolo mo teng e leng gore phuthulogo le boiketlo ga boya ndaphefo moruti Maine ema gantle momamedi wa bone ga a kena a re ah e ka lenyala le ninja ha suka a ka lenyala le ninja suka o robala ka okapi ay ha ena mosadi o robala a tshwere thipa jo o tlommona ebile ga file a kwatile gantle ha o rawa bosiu ka bohora ya pele yes a le tipa-tipe empa lerato le tlotle ka gare go ntlo o qetela o mo utlwile ga a bua Maine ke ile ka lla lerato la gana ka gare go ene yes ga re re ke mosale morago le ga sampane oh shame ke mosale morago le ga nketsa gampe money mosale le ga ntsia ka tlong ay ke mosale morago le ga ntate Motaung monna ema lerato la mokgobello yes gore ga nenka ka mmona fela bolokegile ya hle le ga ntlontlolola go lokile yes ntate Motaung ke kopa ke edise engine ya makgolong gona mona nke ke botsena ke banna ba bakae ba llang banna ba bakae ba llang seboko sena ba nang le taba ena oh yes jale ke utlwile ga mmotsa gore na ga nako ya speedrepe e fitlha ya balaola sephethephethe kare na e shea ntho tsa gae na hey a re ga dumelo hey le go ja mmila e le gona wa gore a ka nna etsa speedrepe o utlwa ntate Motaung ke moruti wa kgale a ke bua ka di-camera gona jwang speed trap charampururu charampeketle gore ntate Motaung wa gae wa gana hey wa mmolela gore a e se gona jwale yo kgang ena jale ntate Motaung o na le seboko sena o na le seboko sena ka matlong amen o kena ka hara se fapaneng boko sena se teng o na le monna ya biseng monna ya itshopileng ka thoko o tshaba ditaba obane ga ka bua o tshaba o fahlile mmuso ka lehlabathe Maine le monna ya emelletseng ka thoko Maine o tseleng ga dieso bane ya rata ai go dieso bane ya kajeno lena Maine man e re ntate Motaung ga o ka kena lenaneo la makgulong ai a ka bua o sena kajeno lena o bua nnete ga ke a dula gantle bitse gantle ke na e re bua le ena a ko kene official pageng ya rona official pageng ya rona re tla rapela le wena e mo momamedi go bana ba ileng ba geletsa gore ebile o file dintho ntate Motaung ntate Maine kopa o itshowa tsore le wena bobolatedi bo bongata mona ke kopa fela o feta le mona a skisi ntate wa ka momamedi a skisi momamedi a re ha monna Motaung yo momamedi le re tshwarele Samsung e nkopa hore ke ntshe ka botse Galaxy A series e se e fihlile nako ya tebello e telele e fedile iphumanela enngwe ya tsena tse ntjha tse babatsehang Galaxy A32 A52 kapa A72 kajeno potlaka o ye lebenkele le haufi le nkang karolo wa pele wa ho ba le e ntjha A32 qalella ho ba moetapele wa tse kgabane ka screen se babatsehang camera ya maemo Homi o reka jwalo ka boss ha fela setoko se sale teng ho na le melawana le dipehelo Borussia Mönchengladbach nkana le Eintracht Frankfurt re tshepiswa bokgabane ba majeremane
lwa go tswa stopeng sa Borussia Mönchengladbach ha Eintracht Frankfurt yona e tseba hore bophelo bo monate halofong ya tafole. Shebella ha Borussia Mönchengladbach e bapala le Eintracht Frankfurt motebelong wa di-17 tsa Mmesa ka 3 Thabama ho SABC3 le SABC Sport Online.co.za. The German Bundesliga #German Excellence with Mzansi Passion. Ukisetswa ke SABC. Momamedi e re ke fetise papatso ena ho tloa mo ntate Maine a qete ka mosebetsi le tla re tshwarela hle lenaneo lena le holo haholo mme le kenya tjhelete ke ka baka la tshebeletso le ba tsamaisang thepa le tona mme Patricia Dilele ya ikarabellang lefapheng la mesebetsi ya setjhaba le marangrang le mo salona ba fanang ka ditshebeletso ka botsotsi le bonokwane bo leng teng ba se ba bohlokometse mme eka boetswa ke ditlokotsebe tse sebetsang mo le basebeletsi ba lefapha kapa ba kileng ba sebetsa le lefapha ba tla o letsetsa ba batle ditshebeletso tseo tsa hore na o ba le ka yona ka botsotsi ka bokeleme bafani ba ditshebeletso le a hlokomediswa ha le fumana mehala e belaetsang e le sa itsebeng a netefatsang hle le letsetse 012 406 1760 le 012 406 2046 lefapha le keke la bewa molato ka botsotsi bona ke ka ho ke reng ho lona ha re sebedisane mmoho le lefapha mme le lona le dule le ntse le butse mahlo ka dinako tsohle hobane mona jwale ke nyeletsa le tjhelete ntate Maine ka kata o fihlela Ntate Motaung utlwa seboko lenaneo la mokgolo utlwile momamedi a lla mme ntate Motaung ka ha o letsitse bontate ha o supe hore bomme ha ba e bothateng mona yes ha o pepese hore bomme bona taba tsa bona di dutse hantle oh yes nana ba ntse ba dutse hantle mpane mrere a re ke re lokisa mona ba more yang teng ke mona ntate wa taba ena ya khalifo ya khalifo e kana ke hona more yang teng ha jwale re la sebedisa monyetla amen e le hore re tle re kgone ho pulla Sesotho e bapaki mme ntate Motaung how mametse momamedi le momamedi ya sakena mobaisa puo ke na ntate Motaung ai Maine mobaisa puo ke na o tswa Lesotho ke tsebe na ke manga a re metseng mobaisa ona hobane jale melaisa e ntse kena hore ke molekano wa hae e ka re nka be ke mo tseba jale ke tsebe ho teka tapole a ntlepe o sa teka jwale yena Vagbitsi lenaneo la makgolo ka kata moruti ntate Motaung hey jwale lebaka baka ke lona hore ho na le maqifa ao re dulang ka hare ho na le maqifa ao momamedi oh yeah ke le potso ke na kore re sebetsana jwang le maqibana ha le qeba le se le teng ho wena oh yes sebetsana jwang le lona Oba jalo nzole ka hara unso buswa unso kampetso unso tataiswa rato Ntate Motaung ona le manso ke a hopola lentswe la Modimo le phelang maphela bukeng ya ba Efese kgaolo ke ya bobedi re tloe matemaneng ya 10 kapa jwang ya pele ha e ka ba bohloko jwang kapa jwang ha wa tshwanela ho etsa se sa nepahalang ha wa tshwanela ke Motaung Paul Suona manso yana hore temaneng ya 10 hore hobane re mosebetsi wa ona o bua ka bodimo ba Efese kgaolo ke ya bobedi ba Efese 2 ha re ba le temana ya 10 fela
Momamedi re a o ba Efese 2 mme ke tla o balla temana ya 10. Ntate Maine ke a fihla ho yona hobane re mosebetsi wa ona re bopetswe ho Jesu Kriste mesebetsi e molemo eo modimo o ilukisitseng pele re tle re itsamaele ho yona. Motaung Paulus a bua mona hore rona re mosebetsi wa modimo mme re bopetswe ho Jesu Kriste mesebetsi e molemo. Hakatile hore re tshwanetse re itsamaele ka yona. Ka mesebetsi e melemo ke nnete ntate Motaung pelo e bohloko, ke nnete ntate Motaung maikutlo a farasa, ke nnete rona re mosebetsi wa modimo. Modimo ha na re bopa ha re bopela ho etsa dintho tse dihlong. Modimo ha na re bopa ha re bopela ho etsa dintho tse tlontlollang. Montso bukeng ya Baefese ya kgaolong ya 4 re tlo ema temaneng ya 20 a nang le metso e tsheletseng. Mamela hantle momamedi a ke ha re dintho ha di a dula ka tsela eo empa hopola taba ena o mosebetsi wa modimo. Baefese hape Chapter 4 Baefese 4 verse 26. Momamano ntate Thuso le ntate moruti nna ke ile ka ritela chefu ke re ke mo fa yona hore ke behe mona a ijo bana ona sena nako yaka. Re a Baefese 4 verse 26. Momamedi jwale ke ya verse 26 ere ke tle ko o balle yona e kare ha le halefa le seke la etsa sebe letsatsi le seke la le phirimela bohaleng ba lona. Paulus hore a ke ha le halefa e tla ba teng. A ke ha o tla ba le phapanya maikutlo. Empa o seka etsa sebe. Skaba wa tsale sola ha di mahai. Santrakontrole le tsafili skaba na pirimena. Yes. Bahale ba lona. Da pelota wa bona we seka ba wano usi. Jalo kena le hota la diyewe. Wa momamedu usu jalo ntate Motaung go ba ke mpeke 77 seka ai o kena ko. What is that thing mean? That the Motaung on the banana of Bali. On the banana of Sophie. Or one of I am seven of the Chelsea. I'm going to lower 66. Yes. That the Motaung so software our one of the so on the it's a ramon tate Maine e mongwe wena o re ntate Thuso le ntate Maine nna ke kopana le banna ba sa tsebeng lerato ha ba qala fela ebile ke ba pregnant ba tsamaya ba ntsia le yona pregnancy eno ebe ke a miscarriage ho tloa mono ikhutle satane ka mra 2 months a re ke le mametse ke mona Campton Park a re na ha qala ke ba pregnant ba ile tsotsi ha serete ditsi serete e jile fats Ntate Motaung o tshojwana jalo ka moruti a sebetsang kgasong moruti wa ka ka mo a wena hona le dikanale nnate mme hona le nako ya hore ha o batla ho etsa o kwala dikanale haholo ke hola o nkutlile moruti Maine feta tabeng e feta ke sebile amen kwala dikanale alala kwala dikanale kwala dikanale ai Ntate Motaung jole Paulus re skaba etsa sebe skaba etsa sebe Ntate Motaung shebile nako mo ile hona motseng mo khale mesenge ho ha ba hona le pesa le ne ke ba se Ntate Motaung hai ke Mike Bakamela inwa ai ke amuka Mike Ntate Motaung Ntate ei Motaung
ba bo hona le peisano moruti wa ka jana hona le competition ena le ya dipelo the competition ba ke Motaung ho tla tsama wa sethaleng mona eke ye molemo wa bule pele ha e ka difuba tsa bona di ne dina ni zipi ka le dikomoto mo motho ka phetha ai poli shigadilin ba itsetse di konkosi di nkhamana hallelujah ai khabi sitse ka mamomo di bona hala amen ba ke Motaung banna ba feta sethaleng mona motho wa ntsa e buela re a go bone pelo ya ka ba jwa amen go bona na e jwa nke ya benya ya phatsi ma jwa amen ke lo ga saam monna ya ka bo hetse le yena kenela thurisano ka go peisano ya dipelo ya dipelo ya moruti he ba la sethaleng a teke se batho ba sheba fatshe ka o fela ha bona nena fitlhabula pelo ya mare e ka bona tshwetsa mona o ko bone le tsela le nka yona ba ko tsari batho ba tsene mo re tswang teng ga ba tsene gore na re ile ra kena ka hara maemo a jwang let's look at my emo, la pelea. I belong to the Motaung. The I send a police. The I send a normal. The I send a palace Sakari. If I can send in very close I'm sending with the lower that the Motaung can cross in the bill. Ye mona ye mafatsere o ka ba fatsa ka pele bano bona na e maranta jwa ona na pele ha o tsabe ya jwa pele na ya hao e sana di pele sadi ke ko pa rutla ka raro ya monna ena ne ba ha ra ba ta Motaung ya moruti wa ka ile ka le bota Robona pelena kale bona ilishina. Haya sana ilishina. Hakia shaka pelishina. Rale bona ili Thuso ilishina. Yonosa kabisa. Haisene malomo sanilio na pelena. Maine. Haisene mo pelena sanilishina. Onena kemse ba tumama Ai. Che fame cale rato Cascavo stesso cazzera io che fanno cale rato caiona non mi vanno a lope che fanno chiemi come va cucetta si calma quando cae sua perché se prendi mi capellina ma che fa di pelo fanona a neanche che caiezza Quando pelena le vanno elezione se capo che capo Quando vanno ma per che capo le che va a coloca le sassire le moscianti ficciano contate che mi vuol se ne va che mi vuol se ne va babu che vuole monna che vuole messaggio senona e alla incontro si c'è un scopo da queste vede stava in pretesa Bulabo tremble so we. Stai a rekisa ma ebao. Wa rekisa kabobe. Tabolo ke satsile. Ndata ya le ma odimo. Ai. Ka pusa. Dati Motaung mona na hata ka buaman sayana. Kabumani mabike hawa na fase. Ubani wila na sero ki madia manga. Sekele kango ibwa tiene usengona. How to see ever soko? No yeme wetebo. How lashe No yeme wetebo. Hey! How to see ever soko? Pehenga. Wetebo chenda kama hara kama na mafuno. Oh moruti wa ka. Le bukenya pele ya ba Korinte kaulo ke le shumele na le metsele raro. Moruti wa ka.
ke maneng ya bone Paulus re lerato le sebete le mose Yes, amen. lerato ha le ya mona lerato ha le na boikgabo ha le ikgomo sore ha le etse ho swabisa patlele sa lona ha le hanese ha le hopole go bore ha le thabele bokgopo le mpa le thabela botle o re le manella tsohle le dumela tsohle le tshepa tsohle le jara tsohle ntate ka lebitso la morena Jesu a go thuse pelo ya monna enwa a go thuse pelo ya ntate enwa ke nnete o entse dintho tse ntle le maqeba na lona se a bobe ke a botle Hallelujah. ka ska ba modimo wa ka etsa trekini ka maqeba a botle halata maqeba a bobe Yes. mohamene modimo wa fela re thusa banna le basadi ka lebitso la morena Jesu Kriste re a lebohantate amen. Ha o qetela o bua mantswe a mmatla ka nako tsohle. Qetela ka mantswe a ntate moruti. a re modimo sebaka a etse mosebetsi. Amen. O mommamedi ya motle ena ke nako ya hore tshebeletso ya o senga empa ke bona ke tla tlameha hore ke tle ke kope tshwarelo e kgolo motšhini kwano o ke sebetsang ka ona o etsang mosebetsi ona o iketsetsa ka moo o ratang ka teng ke tla kopa tshwarelo haholo e ka mommamedi ya motle wa Lesedi FM ke tla hloleha hore ke mo fe tshebeletso ena ka baka la bothata ba tekniki eo ke shebaneng le yona motsotsong ona phephi ke kopa tshwarelo Zanele ke a bona le wena kwano le wena Mazibuko Sandile le wena Makgatho ke na le wena Matsietse Khoni re filwe le senyeo le wena re a bona o khonno ba le rona ka jeno ho official Lesedi FM le Rato Gladys le Chaka le wena Tumelo ke a bona Kgatebe Melusi le wena Mohau nore o be le rona kwano ho Lesedi FM Katleho Moipulai re a leboa ka lenaneo re a leboa hore o ile wa dula le rona lenanong lena le matla la makgulong a matala ke leboa haholo wena Hloni re a leboa hle mmoho le wena Makatleo Sello Mea Oupa re file Molefe Stembiso Nosenga re a leboa Mohau Mokwena mona ke mona wa Hampatse le yena o teng kwano o ntse a re amen modimo o etsa ntle a le etsa hantle kaofela me a keng ka mahlo ka ke sheba ka mona ka di WhatsApp ke di bona tse ngata tse tswang ka mona ka maponopono ke ba bona bothandi mona ke ba shebile a re le bo Evelina le wena ko shebile o kene letsatsing lena e monga bila bua dilemo tse 12 mo wa neng a dutse teng lenyalong la hae ke le boa haholo modimo a le etsa hantle ka dinako tsohle